Телевизионный конкурс «Полярная звезда» свою работу начинает в селе Ильгай Сунтарского улуса, в стенах школы искусств. Этот конкурс будет посвящаться памяти прекрасного человека, который написал много песен для подрастающего поколения. Калиста Пахомова. Это имя помнит каждый художественный руководитель, потому что, перебирая репертуар детских песен, они всегда выбирали песню Калисты Пахомовой. Она была очень мелодична, она находила прекрасные отношения с поэтами, и поэтому это имя осталось в памяти многих-многих телезрителей в исполнении детей разных улусов. И в этом году Ильгайская школа искусств проводит совместно с нами телевизионный конкурс «Сулущан» в рамках телевизионного конкурса «Полярная звезда». Алтынньый сәргәх күнінен күнді бар жоммут көк экраны көрөтчүлер, истең истәтчилер, күрәс кыттылақтара. Бүгін республиканскай Хотугус улус телевизионнай оғы жоғырын сайынларар, саңаталанлары тахарар, көрі күрәс, элгәйтәғи оғы искусство осколата, Элгәйтәғи оғуар культура кенін тәрилерінен РСФСР үйәрәғаретін туйгуна сунтар улуғын элгәйі нәхілеген бачотта қолықтауға мелодиска Калиста Пахомова төрөбіте ағуғансылығар сулшана вокал, хореография, уруғуй оғы ұрғатын сұруяр мелодистар кәтәқтен көрі түхілгелерін түмігін биллерер үйерілек чағын сағалыбыт. Калиста Афанасьевна Пахомова, РСФСР үйерәғілетін туйгуна элгәйіне хейлеген бачотта қолықтауға, таланнақ мелодиска төрәбіте ағуғын сылын белетен. Кини оғыларғанан сұрыбыт ырыларынан ыры, үнкі, оны ұрухы күрәған түміктүйір күмбітті енкелі. Кини оғай мақанан хүстен тақса ырыны аян қалар бұта. Джон бихребілен ылбыт ырылара кулунчук, сарсырдаңы қамсаны, чорон, эбәғі әғірде білігінде остан түспәкке ыланалар.
Бу ырыларын бастан толор бутоголор Долан Трофимов, Юлиана Ушницкая, Юана, Уля Попова, Коля Семенов да Мисолька ансамбль этилер. Бу ырыларын муннян нотага тихеттен догу холоңорон искусство сколтун үлехеттере каста ырынник тахардыбыт. Бастакы 2 частара таксыбыттара көрөбүт курдук. Билигин 3 чагыгар үле бара турар. Мин маннык таланнах ырасырдык киелин алтыс пуппынан киен туттан туран, кине аяр таланы гаранамыт күрек бүттуғынан сырдатарбын көңілләң. Бу күрегі Хотугусулус телерадиокомпания салаячы Гоголева Татьяна Афанасьевна, Огор Эльгайта культура кине салаячы Семенов Владимир Николаевич, оны Эльгайта искусство осколата болан бары биршибеннен теридибит. Күрек бары номинацияларгар холбан 300 биһен ого, оны 9 мелодиис кытыннылар. Бүлүттен, таттан, намтан, сунтартан, амматтан, өлөntөн, мен хаңаластан, бүлүттен, өһе бүлүттен, оны хатас алдан Жокускай удачный Южно-Сахалинск городтартан үлелер кытыннылар. Күрек түйет көрүңе барда, бастакы көрүң урухуй, манна холбан 6 онагыс үле, хеттон 1 ого кытынна. 2 көрүң үңкү, манна түйөрдон ого кытынна. 3 көрүң 200 түрдөн хеттеға ырыға кытынна. Онна 400 көрүң оғолорга анан ырыяр мелодистар күректере манна 9 мелодис кытынна. Дүйеге бинин қамысты бітіп арқаға, үңкілері көрілері қа. Дүйеге бинин қамысты бітіп арқаға. Күнді бір дойдулақтырым, көрөтчүлер, ылжыттар. Бұл балағанайын 15 күнігер менейем Калиста Афанасьевна бары болыр. Ағуын сағын толы өте. Кені айыр үлетер анам мұттарайыннер, үрдік тахымнақтық ағынер илеріттен олыс өрәбін, олыс долгуябын. Онна бұл мен декергенем, онна аймақтарым аттырыттан тәриятчілерге, кыттылақтарға, олақан мақтал бұтын терерді бит. Мақтан әмәті Калиста Афанасьевнаны кені айыр үлеттейін, өйді, саны, сыл жаргытыгар, ырғалар нұмны баққа ыллы тойы хыл жаргытыгар. Онна бағар әмәті барыгытыгар өсті дәсеті хейлер кәлі тұрдынлар, жоллақ дұровай болу. Оғылу кереғейті, саңаттан саңаныры, олихин олоққайты, нәлжетін сүді ұлу. Күрестериятчилерин, кыттылақтарын әғаддалир, Хотугусулус телевизионнай оғы жоғырын сайынларар, саңат аланнары тахары көрі күрес, қасты түгілләғ, мұңытур кайлаға, Долан Трофимов. Yüce günden.
Мактан болун жере ал курдук оғардық биттен ыллан бу котугу хулус ден ыры күрәгәр жаттан амбастыгы улахан сыгына тақсыбыт ыры күрәһе болар. Окурдук жада амбастыгы ыллабыт ырым 1990 агыс сыллакка. Калиста Афанасьевна Пахомова Калистра Теремеев тылларыгар кулунчук ден ырыны хуруян берен бу эдеркен Уолга, Уолчанга, Ирия Хуриям берен жа Уолчан жа хотугу хулус көрекке кыттан, кастада төктүрүйен кыттан туран жа Гран-приден үрдүк аты ылан турардақпын, онан жаттабы кеннағаске кенчәрі чыттырға мен бағарықпын бағарауын жанырдақ болуң, оныттан курук, ая тута, ыллы, туая, үнкүлі, қамсана, урхуйду, хыджың ден туран талаңыт барыта арылла турдун ден бәм бағаханавын этебин. Мақтал болun. Чайра күнді көрәтчілер, көрес кыттылақтыра, салаятчылар, түмігі тағарар бетек бит тирен келі, көрес түмігінен бастың аттар, біліннілер, саңа таланнар, тағыстылар. Бастакыннан биллеребит саха оюлур, жүхіннүр искусствата. Бука бары экранга болгойбут. Күнүнөн күрес кыттылактара көрөтчүлөр. Сеттис төгүлүңү тылдар республикатага солушчан 2-тегенче сүйүтбекки биһи кийин туттар мелодиспит Калиста Пахомова ырыларыгар анаан ургуй күрәһе болла. Бу күреспитигер сеттон бир ого 6 агыс үле республикабыт арас мундуктарыттан нам, татта, бүлүү, сунтар, онна алдан жакускай корат осколаларын, онна ого хуяннарын кыттыгыныллылар. Бу күрәккә састырынан араран 3 бөлөккә кыйлактары быһардыбыт. Кыттыбыт оголорга, уятчыларга мактал бытын тиеддебит, өстө делбәк ситилилери багар. Сынаға кылан кыйлагы. Билдирергер ыңырабыт Александр Николаевич Поротовы. Номинация ИЗО. Кылан кыйлагы.
кыйылағынан болла Васильева Лилия, кескіләні студия өрнәчіті күндөй ортосколата салаячы Васильева Ларина Алексеевна. Үнкі дуhаны маннетар сүргені көтіғір алыптақ искусства бір көріңі болар. Сибәкки тыллан тупсарын кәриеті кені ис, кені қас қамсаныйта ихіттен сетен тупсан керкейен силигілен тақсар. Күнді көрәтшілер үнкі анын сәгетен хореография әйгетігер керебет. Ütüе күнүнен күндү сулушчааны республикатагы ого аяр жогорун көрөр конкурс кыттыылаахтары кинилер салаячылары онна сулушчааны үлетин камнаһын кетен көрөчүлөр. Бүгүн биһиги сулушчаана хеттис төгүлүн ыытыллар конкурс бүттүмүгүн тахары неребит. Конкурс быйыл биһиги Нехилиетпит, элгейн нехилиеге бачоттағылықта Калиста Афанасьевна Пахомова түрәбіт күнігер анана кини аяр үлетин кияң араңа тарғатыға пропагандалағыңа кини айымнелары өссө дағаны ұғын кемнерге оғылар бұд ұрыяларыгар, үнкүйлерігер көхіннің дейін ананан ұйтылла тұрар. Өскөтін урукку сырыйларга сулушчаны быйыл сеттис төгүлүн ыйтыллар. Эмие үнкүүнен бу конкурска кыттыбыта бит боллактарына колобур устуктардаах болла тоодей таккына Калиста Афанасьевна сүрүннән ырыяннан жарыктанар үлехит боллаади. Онтон ырыяннан үнкүү туруарар диен хореографтарга эмие бир туһунан туспа жарык дияккаду туспа сүрдәк үлеләк сыралак үләне эрейер көрүң болар. Ол ихне бите болу бу сырыга биһиги конкурс путугар үле агыяк келле. Хуяк ситименен ыытыллар болан элбек үле келие диеми кайда харабы хаскыттан эрена ханабыппыт, онту бутонлук болбата. Ол кынам баран ити эмие сүрүн бірчинелер дәқ болуқтақ дем бейім, иделәқ кейі бұғытнан қолы бір сыяналам, оны сыяналыбын, оны қолы бір бұхарыды түйек білісіп, ол тұғынан. Калиста Афанасьевна тұғынан етер боллаққа бұтуақты сүрдәқ айылғаттан жоғырдақ кейі. Мен кенеға өссі үхіс кластан ұрыяға ұйылы бұт кейі боламын, кене үлетін сүрдәқ ұғын кемге кетенді көрбүтім, кені ырыяларыттан оғыжамын ыллабытта кехибин, онан білейін өссі сахаран барамын туран. Үнкүйдетін талбык боллақпына, сен бір музыка дейін үнкүй болар. Онан бұл оғай кетігер нахадағаны сөптәқ қайысқаннан үлеләбіт, улақан учуталы біттен сыяналыбыт. Кені сүрдәқ Калиста Афанасьевна улахан педагог, улахан оғы психолога болара, кен айымнеларыгар көсті хиджар. Ол күрді қаз бейді ұрыя. Кенеға туақ қарақанны кері темаға анаммык болар. Бір судургу оғолығыттан ылылы бұдбығыға майгыға ананан тихілден тақсар қуаннар болалар. Бұманны күнкүйіні тұрары ахара ұстық дейін хыяналыбын. Бей оғылы бір хореографтар дайдел ақчоннар, улахан айымнені ылаббет, ардыгар өссө оғығы туақта сыйына хуақ. Улахан кихиха анаммыд, улахан устук музыкальный материал ылан бараммыд, жоғылар бұтын онны қамсаныларын батара хатан, оны кыаналларын, музыканы хыссан сителлерин, оны биріксін онны үлелі бит үгіс болач. Онтан бұл ырыяға, ырыя өскөтін тиямаға анаммыд әбит боллағына, эн чопчу бу темаға эрехитар камсанылары таңатта харыхтаақпын. Олата хореографтан тоқты сүрдәқ улахан үле идденере биллер. Онан боллағына бу сырыға мен саныяқ бар хореографтарға
Kuyar sitiminden dağını, WhatsApp'dan dağını, könner tülüpününün de kepsetinden bihigi, Sibaska taksamıt propagandalı hatabı bu konkurs büttuhunan, sübemada bar bita, on inyakınan bollağına, tus beyem itinne, targatahınga, emiye, reklamalahınga diyekka elbahüleni ıyıp bütümüddünen, ağayak kihi kıtınna diyen onu beliyetiyek bin bakarabın. Ja ol da bollar öskötün urup bu konkurslarga bäbit ulusbut ihinende bu çuga sıtırın ehliyekler bit kıttığlarından onna bäbit zona bit uluslardan kıttare bit bollaktarına bu sırıga men hangalastan ölönten ola zayafkalar gelen ülelerin ıytanlar onu köddörün kürekka kıtınlılar innekынан bihigi bäbit kıttaçılar bitigar toqta şuddaqti istindik agaddelen turan barga maktal bitin tiyerde bit. Ol kurduk tüyordun oğa kıtınna, umanı hıpartakan bilden turar kıra kurduk. Ol gınan baran balhınya bıhıtınan manna bidilen tolarahunlar ikkili kihi ünküte diyenler bar bolanlar. Onun iti aksanın kıteten sitihem beri disanlıbın ırıya Kalista Afanasьевна холобur huorga dırıyalarda otun öskötümün İskohonna olata muçalettakpıtın süjetnay ünküler bolar bollaktarına bu manna jon sıhıyana oğa bebetin ikkardıgar kolabı biharsa bopurostar kösten takkallar kepseter kurduk ünkülüller olhim bollana tolaraçut naqsana mi ağıyan berere çoğalkay ol tümügünen ol balahınyaga suolnay doyatnay ünkülerden idde bil baretem Samay söbülen turar bilden turar Мехенететимнях музыкага үйренен қалбык бытынан сценический, сақалы сценический көрүнгө үңкүйлерге, массовый үңкүйлерге ордук сытеребип биттен бу келбит үлелер onu көрдөрдүлер. Onu таханан боллаңына шүддак өскөтүн Калиста Афанасьевна ырыяларын ихиттакка манна оголорго арас кыыллары ütükten ünküylek kösöptääh ünküylerde. Onna mi kamsanıları buluakkanada kıyıl bolan ekkirähinler, kuobak bolan ıstanahınlar. Olonluk jikti olak atın maygılak, oğlu maygılak leksikaga ünküy tılıgar öhüger onna üleliyektäh ebippit. Söp, onna vallana arıy ulakan sastah oğulur. Haydar bile ırıya o kılga hüelge tuara oğa atıttan ayılqağanan mut bolanlar kini kırasastaq olurgo tolarulargar bassar kudduk ebitereri ortada hastaq ulaqanda hastaq oğulurga nardanan oңhollu bут bihiyaga iti kendiki taqqabut Kalista Afanasьевна ikkini getiger fonogrammalara oңhollan zapistar bağlı olup onu kördön eddetten ılan ülelespikki tugu bağarar betiger söptök ırıyaları bulan bir oңorun taharıqqa süpe bitete. İnnikitin dağanı bihigi Kalista Afanasьевна ületin kuru propagandalı turuaq bitti sanıybın. Ona öskötünüz sinni göröttüger bu suuşçanı konkurs bara turare bit bollağına bihige miye kayre tügenge kini ayımniları görüssötünün keliyaq bittiyen ereni sanıybın. Onun üssötügül barı bıyılgı bisettis suuşçanı Respublikanskay oğa ıtçat ol bıhıgar ulahanjon ayımniların körü konkursugar kıttıbıt barı folklor döttütten bu ırıya öttütten anot denge urhuy biçik öttütten kıttıbıt oğularga kinler salayaçılargar ulahan maktal bitin tiyerdebit. Onattan biligin ünkü konkursun tümügün ister gitiger öngürabın. Саха Республикатын культуратын ütüle гулахите Ирина Иремеевна Авакумова санатын ихиттибит салгы иннибит хото баран ихикайын сыынагаттан кыйлактары билдерерге өңүрабыт элгейтеги ого искусствотын үңкүйге ухуячыта Саха Республикатын культуратын туйгуна Сарглана Авиациевна Григорьевна көрсөкайын. Лауреат третьей степени вручается ансамблю «Аятку»
Оленевский улус, село Харьялах. Лауреат второй степени вручается дуэт Иванова Эмма, Григорьева Арина, село Эльгей, Сунтарский улус. Арина Григорьева, Эмма Иванова туруларыгар жеженни барабыт. Лауреат первой степени вручается ансамблю Күнсырдаңата, село Кутана, Сунтарский улус.
Манан үнкү түймеген түмүктүүбүт кыттаачыларга, уhuячыларга сетихилери багарабыт. Үрүө тыл уонна музыка бир алтыхылара болар. Үрүө духа ейите, үрүө огамичере, үрүө жолбут кустуга. Жара доготтор, үрүө эйгетин алыптах түймегер киребит. Экраңа болгою хайың Саха Республикатын культуратын туйгуна Ульяна Васильевна Егорова кепсир. Өте күнінен беге таларнақ оғылырбыт кенлер салаятчылары. Калиста Афанасьевна Пахомова төрөбіті ағуон сылығар. Кені атын үйеттер сылттан сулушана ыры күрәғар барыта 200 түрдің оғы күттімі ұлла. Күреске оғылары састарынан көрін төт бөліққа арарын сыналанна. Барыта 37 кыттачы лауреат, дипломат, үрдік атын ұллылар. Калиста Афанасьевна Пахомова ырылара кенник тарғанан ыллана сылжалларыттан олыс бүйі үйеребет. Онна кені ырылара үйелерге өссөді ыллана тұрдуннар, өссөді оғылыру тахары тұруқ қайы. Кайлақтары биллерерге сынаға үңірабыт, оғы жоғырын жарықтыр таланы тахарар элгейтеғи оғы искусства осколатын вокалға жарықтачы музыка теориятын учутала Алена Алексеевна Попова. Лауреат 3-й степени, ансамбль Кустукчан, детский сад «Березка», Сунтарский улус.
Лауреат второй степени Григорьева Арина, Иванова Эмма, село Эльгай, Сунтарский улус. Иккис бөлөк, хеттетиттен 10 хастыргардылы. Үхүс степеннэх лауреат үрдүкатынылаллар Лилия Егорова, Арылхан Дьяконов. Күндәя ортос колата, Сунтар нехелеге. Ulang koy
2 степеннах лауреат атынылалар Андреева Диана, Корякина Аманда, Элгейтағы оғы искусство осколта. Бастаки степеннах лауреат атынылалар ансамбль Тускун, Академия детства, Джакутский город. Үһүс бөлөг. Лауреат 3 степени Тойбохойтон уолаттар ансамбльлары. Калиста Пахомова тыла онна мелодията, үрім olan мен болым.
степеннях лауреат атын ылаллар Гуляева София, Ефимов Петр, хоро орто школата. Qororto Skolатын tördüs kılağın öğrenetçilere Gulaeva Sofia, Onna Efimov Petya tolar olarıgar üçügey dağını kün ümmüt. Лауреат первой степени, ансамбль «Карусельки», Эльгайтаги ого искусства Осколта.
Төрдүс бөлөг. Үһүс степеннах лауреат атынлалар Алексеева Даяна, Шалагонова Сабина. Илгәйтәге ого искусство осколта. Кылу көміс мора курдук, долгу жуяр манна вурдук. Иннокентий Пахомов тыллара Калиста Пахомова мелодията. Ding, ding, ding.
Үрдік атынылалар Нария Захарова, Сабина Шалагонова. Элгейтәғі оғы искусства осколта. Номинация «Вокал» соло. Үз степенне лауреат атынылар Никита Потапов, Туллукчан детсат, Сунтар нехлеге.
Икки степеннах лауреат Ефимова Эленора, Ёлочка детсад, Эльгайнахлига. Бастыки степеннах лауреат Виолетта Егорова, Жокускай. Иккис бөлөг. Үз степеннах лауреат Петров Айтал, Хунтаддағы санаторной оскола.
степеннях лауреат Амосов Иван, Сунтардағы санаторной оскола. Бастакы степеннях лауреат Эва Яковлева, Элгейтери ого искусства осколта. Sırdı kulak, ürüyeceğim bolamın Udan bıdı, kanlar ahar Uğunar geçirdik Bağana ben fıstık bolan Ken kanlanın kuğun Yağınız biz, harıktır gön Yürügümün sağıktır
михинемин тугу эми кыраны тухалагы оңором жамонерде сылжакы багарабын кустук болам кен каланым кубакбын жагылыспын арактарга жүрөгүмүн сагынтын багарабын кустук болам кен каланым кубакбын жагылыспын арактарга жүрөгүмүн сагынтын жагылыспын арактарга жүрөгүмүн сагынтын жүрөгүмүн сагынтын. Үһүс бөлөх. Үһүс степеннах лауреат Олеся Андреева, Элгейтәги ого искусство осколта. Куттуяр хоромалур кулунчаным, туртаяр үрүм чоғур кулунчаным, тартаян улу туран табы бактыр, тыбыр бакты түен баран тыйнялы. Онтон тақсан күні бұға аняғалур, отуа баған лонцыға абуғурур, куттуяр хоромалур кулунчаным, туртаян үріп чоғур тулукчаным. Куттуяр хоромалур кулунчаным, туртаяр үрүм чоғур тулукчаным, тартаян улу туран табы бактыр, тыбыр бакты түен баран тыйнялыр, тыбыр бакты түен баран тыйнялыр. Икки степеннах лауреат Ким Настя, Элгейтәги ого искусство осколта. Бастаки степеннах лауреат Зарина Николаева, Кутана орто осколта.
Төрдүс бөлөг. Үһүс степеннэх лауреат Владимир Максимов, Кутана орто осколта. Икки степеннэх лауреат Нария Захарова, Элгейтеги ого искусства осколта.
степеннах лауреат үрдүк атынылары Арылхан Солдаткин, Элгейтеги ого искусство сколта. Кылам кыйлагы өчөтөгүл биллерерге ыңырабыт Алена Попова. Бүгүнгү күрәхпет номинация вокалга Кылан кыйлах үрдүк атыныллар Беби Старстен Нюргугун детсат Сунтар улуха. Ыдыс 90-тыха. Күстәх үле Sıra tümügünen Grand Prix ürdük atın ıllılar Baby Stars bölük. Күндү күрес кыттылақтара, күндү көрәтчілер, ыры тыл уанна музыка бир алтығылары болар. Ыры дуға ейті, ыры оға мечәрі, ыры жалбыт күстуға. Ол күрдік оғар ятынайар мелодистар түхімәқтәргер киребит. Білеген
бары экранга болгойбут. Оғыларға аналлағырылары аяр мелодистар түхімәқтерігер 9 мелодист кытынна. Оғырытын аярын хағыраханын бары білебейт, тоғы детаққа оғы ылыр диапазона кыра, олин ағаяқ нота бұйығығар оғы кәріқсенер оғы хөбілір ырытын аярын хағырахан. Олин бұ 9 қорсын жонлар бұтын әғарделән тұран, мен аттарын аттаталыбын. Константинова Светлана Афанасьевна Жокускай кораттан кытынна, Сергеева Светлана Семеновна Өлөнтін кытынна, Ксенофонтова Галина Кимовна Катастан, Спиридонова Розалия Яковлевна Жокускайттан кытынна, Тихонова Клара Степановна бұл бігік бары білері убастыр кегебет той бұқойттан кытынна, онна Семенова Капиталина Константиновна Маяттан кытынна, Слепцова Анастасия Валерьяновна Кораттан, Жокускай Кораттан, Кутанова Надежда Васильевна Кыталық детсата фундартан кытынна, онна Трофимова Анна Семеновна Эльгейттен кытынналар. Билеген экранга жа ого ырытын аяр мелодистар түмүктерин көрөбүт. Үз степеннәх лауреат Жокускай курат 39 нөмердәх Ромашка ого уянын уячыта Спиридонова Розалия Яковлевна. Икки степеннәх лауреат Галина Кимовна Ксенофонтова Катас Сеттон нөмердәх керечәне ого хуяны.
Маңнайгы степеннәх лауреат үрдүк атын ылла өлөнөк эвенки национальный района Карьялак нәлеге керечәне ого уяна салаятчы Сергеева Светлана Семеновна. Hamzatan, il
Ыры оғы мечәрі, ыры күмміт жағылы, ыры жол бұт күстуға. Оғыр етін аяр мелдестер түймектерін кылан кыйлағын биллерер Долан Трофимов. Ого ырытын аятчыларга кылан кыйлах үрдүк атын ылар. Кескил уянын музыкальный салаятчыта Жокускай Кораттан Константинова Светлана Афанасьевна. Ыдыс 90 теха. Кылан кыйлагы әгәрдәлән бери хайын Константинова Светлана Афанасьевна. Манан республиканскай Котугус улус телевизионнай оғы жоғырын сайындарар саңа таланнары тахарар көрі күрес түміктерет. Көрес кыттылақтарыгар, кыйылақтарға, салаятчыларға, аяр үлелерігер өз сөрдік сетихилері көгінен челгейер бұяңна хүлені бағарабыд. РСФСР сүйрәғаритін тойгуна Сунтар луғын әлгәйін әлеген бачуаттақ ұлықтағы мелодиска Калиста Пахомова ырғалара үйелерге ұлламықтара көстік ара сөңінен сұғымнұр ырғалара таланна қоғылыры үрдіктен үрдікке көтітіқтірі. Bütten olaq ayağını toxtala suaqca hızırısı teybidiki tüpten taptan görüp
Sanıraqtar kündü jonum sılaz künnaq dörük doydum ayan siri sualları garı algız anan ol buhudu heri algız anan ol buhudu gari ahın asti alacılı sana digar iyem güderi ağam ilim abıraktı soboluk görseri güderi Sanıraqtar kündü jonum sılaz künnaq dörük koydum ayan siri sualları garı algız anan ol buhudu gari algız anan ol buhudu gari Dübük bübbet olur ayanı tohtova suakça sirisi digi kütten taktan dörütsi beri bugün karısın Sanıraqtar kündü jonum sılaz künnaq dörüt doydum ayan siri sualları garı algız anan olu budu algız anan olu budu gari Sanıraqtar kündü jonum sılaz künnaq dörüt doydum ayan siri sualları garı algız anan olu budu algız anan olu budu gari algız anan olu budu algız anan olu budu gari hey yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Kotugu hulus Irakka sıcaydın. Okuduk jaya bu kürekka kotugu hulus kürek kıttılaqtargar, uhuyatçılarga, bukavarlargar bihigi iti isting eğer debitin onna ürdükü össe ürdükten ürdük. Sitihileri bağırabıt. Görüşü kajeri.